Vojvođanski malinare pestuju poljski sorti malini Polku i z najviše časci Polanu. Velika suhota vzduchu i popri intenzivného zaljivanja spričinjela, že plodi boli i menši i suhši, ta prosekova cena nje dostigla veća jak 106 dinari. Urožaj tiž zmenšani za trecinu. Prešitski to ti pričini, velji calkom prestali oberac. Puno zasada je i osušeno. Velji povrhnosti pod malinami še osušeli i nažalj velji malinare počali kerči z malini, co po mnje nje najmudrejše. Trebalo bi zažljem pričekat šlidujući rok. Na rok vjerojatno nje bude suša, a i cena može porosnuc. Otkup počel za cenu 150 dinari, ta malinare nje sceli oberac. Kad im trecina peršovo rodu prepadla, cena skočela na 120, ta še počalo oberac, moglo še da su i zarobic. Već skočela na 128, a potim nahlo spadla na 101 dinar i tu skoro šitski prestali oberac. Znači šitski tu maju, lijem njema to su sad zimalini. I otkupljivači, i hladnjačare, i to ministar Nedimović su pripoveda tu na televizijom fino beše 160 dinari i to ako na cena je štice, cena i hore. Ali to zatim što živiju na kvartalu, hore na spratoh, za njih to fine, bo i to sve domaju što tak, a za parasto to pripovedka lijem uzaludna. Na počatku sezoni malinare še obavali, že njehodni dojsť do robotníkov za oberanie, a na koncu vypadlo, že im robotníky skoro ani neboli potrebni, takže to sušný rok načkodzel nielen produkovateľom, ale i sezónskym robotníkom.